Umzakwethu ugcine etholakele uZothani wakwaZungu endaweni yaseHammersdale owalahleka ngenyanga kaMeyi emva kokuthi eduke nabangani bakhe. Ezibuhlungu nje ukuthi-ke utholakala nje akasekho emhlabeni, utholakala-ke ungcwatshiwe. Kanti-ke ngenkathi-ke noma-ke ngelanga akaduka ngalo kwabuya-ke abangani bakhe bathi-ke bebekade-ke behujwa imoto nangezibhamu, bahlukana-ke phakathi babaleka bethi-ke abamazi uZothani ukuthi yena ubaleke washonaphi. Emva kwesikhathi eside umama wakhe ekhala ethi-ke iphi ingane yakhe, ethi-ke usekhalela-ke noma yithambo layo. Hawu, ngempela-ke namuhla njengoba kuwumhla ka-29 kuJulayi 2026, abangani bakhe bona laba ekade baleka nabo ibona-ke abahambe nabazali bakhe bafike-ke bamkhomba bathi-ke nakhu la abamngcwaba khona. Asikaziwa-ke namanje ukuthi-ke yini isizathu sokuthi kuze kubulawe ingane yomzali kanjena baze bakhulume ngoba nakhu sekuthi ndiki kubona. Ngicela ukuthi-ke ubuke nje ividiyo yakhe unina kaZothani ekhala ngengane yakhe ngenkathi ingakatholakali, bese-ke ubuka nevidiyo namhlanje eqoshwe ngesikhathi kumbiwa-ke lapho akafihlwe khona. Nana nakamtholi yini umfowenu, kanti kunosisi ozophendula athi uZothani ufikile emzini wami, wathi ucela simsize, kunabantu abamjahayo. Uthi lo sisi usabile ukuvula kodwa wabona abantu bemqukula bemfaka ebhuthini bahamba naye ngoba uZothani wayichaza athi hayibo imini uZothani wakaZungu, ngicela ningisize, angibazi labantu abangijahayo. Shuthi-ke usisi lo wasaba, sawabikela futhi amaphoyisa uthi nayi information ekanje, asitshela ukuthi singayinaki leyo nto. So njengoba kuthiwa kwaqhuma isibhamu, wena enhlizweni yakho nakho ukuthi ingane yakho kungenzeka isekho emhlabeni? Nginakho mina ukuthi vele noma ngabe kuthiwa bhuti bayamgcina umuntu kodwa hayi isikhathi eside kangaka. Ngeke bemgcine, bangamgcinelani isikhathi eside kangaka? Bembeke from 21 kuzokuba manje. Senginako vele nami mhlambe bambulala bamlahla la bemlahla khona ngoba sike sacela emaphoyiseni okungenani awaphume nezinja lezi ezambe zibheka, achaza-ke amaphoyisa ukuthi asikwazi ukuthi sivele nje siyobheka, sifanele sithole umkhondo ukuthi kunento eswelekayo bese siyaphuma nazo izinja lezo sibheke. Lindile mhlambe uma ungahle ukhulume nomenzi wobubi bangenzeka ahlangane nale video, ngamcela uthini? Ngingamcela ukuthi angibuyisele ingane yami, noma ngabe ayisekho noma ngabe ikhona, angibuyisele simfihle sidlule kulobuhlungu esibuzwayo ngoba asisakwazi nokulala. Kunoma lapha ekhaya ugogo wakhe akalali, une-BP, ugula zonke izinsuku okungenani. Ngiyacela ukuthi asibuyisele noma isidumbu sakhe noma sikhombiseke ukuthi wambulala wamlahlaphi, bayazana bona ukuthi babangani. Mina angazi lutho, angihambi nezingane.